Yes, ikaze kuri mwese. Iyi ni Waka Waka podcast. Nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza aho muri hose. Uyu munsi tugiye kuganira ku mukinnyi Kylian Mbappe. Tugiye kwibaza Kylian Mbappe ni izi tekinike ziwe ni izihe, aya macenga yiwe ari gucenga amakipe amwifuza kugira ngo ayakuremo akayabo na yahe. Tugiye kubiganira muri iyi podcast. Ibi bintu rero biracanganye cyane kubera ko nyuma yuko Kylian Mbappe yongereye amasezerano muri Paris Saint-Germain y'imyaka 3, uyu mukinnyi yababwiye ko atazongera amasezerano, ariko nkuko mubizi akaba ari umukinnyi umaze igihe ari mu makimbirane n'iyi kipe ya Paris Saint-Germain kuva igihe iyi kipe yashyiraga publicité zo kwamamaza iyi season hanze, igakoresha amashusho ya Kylian Mbappe bari barafashe kera ubwo bamusinyishaga. Rero ayo mashusho bayakoresheje bamamaza iyi season igiye gukurikiraho Kylian Mbappe ntacyo abiziho. Ibi rero byatumye uyu musore ararakara cyane ndetse ajya ku mbuga ze nkoranyambaga asomera abayobozi, aritotomba cyane ababwira ati ibyo bintu ntago biri professional, ntago mwagombye gukoresha ayo mashusho yanjye mutabimbwiye, mutavuganye n'aba agent banjye ngo mubikore mu buryo bw'umwuga. Ibyo rero byakomeje kugaragara nkaho ari ikibazo, ndetse n'iyo video Paris Saint-Germain iba nkaho iyisibye, mu kandi kanya bayisubizaho. Sinzi niba muri ako kanya bayisibye barahamagaye Kylian Mbappe bakambwira ati noneho reka tuyisubizeho kitu kidogo kitaingia tu. Noneho Kylian Mbappe akabaha go ahead ko bayisubizaho, kuko iyo video byarangiye bayisubijeho, ariko cyari igitotsi kigaragaye mu mubano wa Kylian Mbappe na Paris Saint-Germain. Uyu munsi rero nyuma yo kubabwira ko atazongera amasezerano, igihari nuko Paris Saint-Germain irashaka guhita imugurisha. Kugira ngo itabura umukinnyi wa mbere ku isi, nkuko Nasser yaraye abivuze ku mugoroba. Yavuze ati Kylian Mbappe niba adashaka kongera amasezerano agomba kugenda, tugomba kumugurisha, kubera ko ntabwo twashobora kubura umukinnyi wa mbere ku isi, kuko we amwita wa mbere ku isi. Ntabwo twashobora kubura umukinnyi wa mbere ku isi ku buntu. Ibi rero bikaba bikomeje kuba ikibazo kubera ko Kylian Mbappe afitanye amasezerano na Paris Saint-Germain y'imyaka 3. Muri ayo masezerano hakaba harimo akantu gakomeye nshaka ko mwumva cyane, nako katumye nkora iki kiganiro. Ni akantu bita prime de fidélité. Muri contrat ya Kylian Mbappe harimo ko narangiza amasezerano ye y'imyaka 3 neza akayasoza, bazamuha miliyoni 100 za prime de fidélité. Ni ukuvuga ngo ni prime baguha kubera ko nyine amasezerano yawe wayarangije, wayakoze neza, akazi kawe wagakoze neza. Ayo rero iyo prime iri muri target za Kylian Mbappe. Hakazaho rero nicyo ngicyo cyo kuvuga ngo turashaka twebwe kukugurisha. Wakavuga ati njyewe ntago nshaka kugenda, njyewe ndashaka kuguma hano i Paris, ndishimye, ndashaka kuguma hano ndangize amasezerano yanjye. Mu gihe Paris Saint-Germain iri kuvuga ati no, twebwe turashaka ko tugomba kukugurisha. Rero niba Paris Saint-Germain ifashe icyemezo cyo kuvuga ngo twebwe turashaka kukugurisha, ni ukuvuga ngo ntabwo ari Kylian Mbappe ufashe icyemezo cyo kugenda, ahubwo ni Paris Saint-Germain ifashe icyemezo cyo kumugurisha. Niba mufashe icyemezo cyo kumugurisha rero, ni ukuvuga ngo muri ya prime ya fidélité agomba kuyibona, kubera ko siwe ufashe icyemezo cyo kugenda, nimwe mufashe icyemezo cyo kumugurisha. Rero icyo gihe mugomba kumuha miliyoni 100 z'amayero nka prime de fidélité, cyangwa se nka prime y'ubunyangamugayo nk'umuntu wujuje amasezerano yiwe. Iki ngiki rero kiri kurya Paris Saint-Germain mu mutwe, cyabasajije, kubera ko nukuvuga ngo Kylian Mbappe arariska kuzagendera ku buntu umwaka utaha, nako season itaha. Hakiyongeraho nuko muri uko kugenda kwe Paris Saint-Germain igomba kumuherekeresha prime ya miliyoni 100 z'amayero. Muri kumva namwe izo contract uburyo baba barazikozemo, niba bazi ngo ntabwo aho hantu hazagera, wabyibazaho. Uyu munsi rero Paris Saint-Germain nayo igatekereza ikavuga iti kugira ngo tubone prime ya Mbappe ya miliyoni 100, nuko umuntu uza kugura Mbappe azana miliyoni 250. Sinzi niba uyu munsi Perez yiteguye kuba yafata ibikapu miliyoni 250 akazizana, akaziha Kylian, akaziha Paris Saint-Germain, ikarekura Kylian Mbappe, kuko Paris Saint-Germain iravuga iti tugomba kubonamo ayacu, tukabonamo na prime ya Kylian Mbappe. Ni ukuvuga ngo umuntu ugomba kuza kumugura agomba kumugura amafaranga menshi, kugira ngo uyu Kylian Mbappe abashe kubona prime yiwe na Paris Saint-Germain ibone amafaranga ya mbere. Iyo rero ni jido
katapura ya mbere abakatari bagiye kurya ahangaha kuko Kylian Mbappe we yanze kugenda, yababwiye ko yishimye hariya, ni ukuvuga ngo nanagenda nibo bazaba ni nko kumugurisha cyangwa se kumwirukana, n'ubundi iyo prime bagomba kuyimwishyura. Ibi rero bikaba ari ibintu biteye urujijo, biteye n'umujinya mu bafana ba Paris Saint-Germain, biteye umujinya mu bayobozi ba Paris Saint-Germain. Nahoze mbona Nasser ku mugoroba yaraka yavuga ati no, Kylian Mbappe ni umukinnyi wa mbere ku isi, nta mukinnyi wa mbere ku isi ugenda for free, tugomba kumugurisha. Kylian niba agenda agomba kugendana sheke ya miliyoni 100. Niba rero Nasser uri tayari kuba wazimuha, musezerere cyangwa se mugurishe, umukubite na prime yiwe, cyangwa utegereze azagenda umwaka utaha umukubite prime yiwe agende for free. Umukubite prime yiwe agende for free. Ahubwo ubu ngubu nge numva ko Nasser yakagabanyije amafaranga, niba abana guhana miliyoni 100 ugahita uzimuha akagenda for free ubu ngubu. Bikaba ari for free ubu ngubu. Tuvuge niba ubwiye Real Madrid twabwiye ati okay, mukeneye umukinnyi basi byibura wenda nimuzana 150 ku 150, ndumva ibyo ari byo byose Perez yazitanga, kuko niba yaraguze abakinnyi ba miliyoni 100 muri iyi season, kandi Real ni ikipe yagiye yifata cyane ku masoko, bivugwa ko ifite akayabo kabitse, ifite ubushobozi bwo kugura bitandukanye na FC Barcelone. Rero Nasser avuze ati mu nkubite nk'150 bashobora kuzimuha, akikuriramo izo senkani ziwe, irindi 100 akarikubita Kylian Mbappe nka prime. Rero ni ikintu kirimo ibintu bimeze nk'akagambane, kubera ko ubwa mbere Kylian Mbappe yagambaniye Real Madrid, yanga kujyayo akongera amasezerano muri Paris Saint-Germain. Urumva ni nkaho bivugwa ko ni nkaho yakoresheje Real Madrid na offre yayo kugira ngo azamure amafaranga y'abanyakatari bamuhe menshi kugira ngo yongere amasezerano muri Paris Saint-Germain. Ubu ngubu rero Paris Saint-Germain ikaba iri mu kibazo gikomeye cyane, kubera ko already abafana ba Paris Saint-Germain bamaze gushwana na Neymar. Neymar nk'umukinnyi w'inyenyeri bafite bakagendeyeho, ubu ngubu ni umukinnyi utifuza kumva n'ikintu bita Paris Saint-Germain. Uburyo baziyunga rero ni ibintu wavuga ko buzagorana, nubwo Paris Saint-Germain yakoze akantu ikazana umutoza wigeze gutoza Neymar, banagiranye ibihe byiza muri Barcelone, Luis Enrique, wenda ashobora kubafasha kuba yagarura Neymar muri mood, noneho akaba yahaguma, ko Neymar afite amasezerano ya Paris Saint-Germain kugeza 2027. Numva Paris Saint-Germain iramufite kugeza icyo gihe. Nayo mpamvu kugurisha Neymar nubwo adashaka Paris Saint-Germain, kuba yava muri Paris Saint-Germain biragoye cyane, ko Neymar ahembwa akayabo, nta kipe yapfa kumugura ngo inamuhembe. Rero ni ukuvuga ngo PSG yashaka kugurisha Neymar kuko yarizeye kuba yakubakira kuri Mbappe, kuko na Mbappe n'umubano we na Neymar nawo urakemangwa. Ubwo rero urumva Neymar umubano mubi hagati ye n'ikipe urahari, utewe kandi na Kylian Mbappe nawo, hakazaho nanone na Messi wahise wigendera, wakabaye nawe yarongerewe amasezerano yo Paris Saint-Germain, wenda iza kubibizi ko Neymar ari mu muryango usohoka, Neymar ashaka kwigendera, nako Kylian Mbappe ashaka kwigendera, Paris Saint-Germain yashoboraga kunegosia Messi akongera undi mwaka, bakaba ari we bubakiraho projet yabo. Uyu munsi rero Messi aragiye, Neymar ari muri litige, arimo arashakisha aho yabona inzira hose yanyura ngo agende, nawe yagenda kuko ntabwo arimo kwiyumvamo Paris Saint-Germain. Noneho hakazaho na Kylian Mbappe, Paris Saint-Germain yari yiteguye kuba ari we bakubakiraho projet yabo, nawe arababwiye ati sinzongera amasezerano, ngenda ndashaka kwigira mu ikipe yanjye y'inzozi. Ibi ngibi rero ni ibintu bikunda kubaho cyane, umukinnyi ashobora gukoresha offre y'iyi kipe kugira ngo iyi kipe izamure amafaranga. Ntibizabatungure nubwo iyi saga iriho imeze gutya, uzajya kumva Kylian Mbappe yongereye amasezerano muri Paris Saint-Germain, kubera ko Nasser ntushobora kumucika akigushaka, ntibishoboka. Uyu mugabo ni umugabo w'umunyakatari, bafite amafaranga n'amafaranga, uvuga ngo aterura ibikapu by'inota akaza gakubita imbere yawe, nawe ukabireba ukavuga uti aha hantu sinaharenga, aha hantu naharenga nkajya, ubundi ni iki mba ndi gushaka? Sa amafaranga ukayabona imbere yawe. Rero
ni ikintu tugomba gutegereza tukareba. Gusa uyu mukinnyi Kylian Mbappe ni umukinnyi byagaragaye ko kashi nyine ziba ziri imbere ya byose. Iyo azibonye guhindura kuba yahindura icyemezo cyiwe ni ibintu bishoboka cyane. Kuba yava ku nzozi ziwe ni ibintu bishoboka cyane cyane iyo Mbappe abonye inoti n'umuryango wiwe. Murabyumvishe rero amajido ari kuribwa kwa Kylian Mbappe na Paris Saint-Germain na Real Madrid. Ni ugukomeza tukabitega amaso hano kuri Waka Waka. Umunsi tuzamenya uko bigiye kugenda, tuzaza tubiganireho. Mukomeze rero mugire amahoro y'Imana, mukomeze mugire amahoro y'Imana. Ufite icyo abiziho kuturenza nakitubwire muri comment, dukomeze tubane. Iyi ni Waka Waka podcast. Amahoro kuri mwese, amahoro kuri mwese. Kadusoze guca ngibisanzwe. Let's beat on the beat.